Voin October ni sari ni ngani khan Tuirial Assembly Constituency by-election na itura. Zoram People's Movement, ZPM official candidate Pu Tlanmawia'n, returning officer Pu Tlanmawia'n, additional DC kolasip na nomination na file. Tuirial Bial by-election na itura nomination file masaberle omchun anireni. Pu Tlanmawia'n nomination na file na hiyan ZPM party leader Pu Duhoma MLA chona Troy Oma. Nomination and file zo hun chep takara. Kolasip media te chon ZPM Troy tu Pu Duhoma le. An candidate Pu Tlanmawia'n te hi zo na claim zo tinan lo koma. Kolasip media te zo na changin Pu Tlanmawia'n chuan. Kingay turin nomination kon file ta atiya. Pu Duhoma chuan. Mi puite chak na ringin serchi pa po kan chaka. Tuirial by-election na po hiyan pathian le mi puite zara kan chak ngay kan base atiya. Tun dinhmuna kan dinhmuna thabera. Duhthlang turni se kan dinhmun hi kan thlang atibo. Tuirial bial candidate turin ZPM atangin nomination in file niya. Nge base na omen. Nge turin kan file ni. Tun in han kalchin le han campaign to china hianin enge bial hi nang matan ko kom omen I base kan klinge yang ti kan ring tatani pu tu na hianin party leader ini na in Tuirial bial by election lom tira tura hian enge in party din mun nia alandang kan party hi serchi bial te po khang kan khetawa le bial thanga te po aram ko ma hian ani ya lai Tuirial la po ani le tura kan nga ya kan party chakna hian kan in hat lowa mi pui chakna kan in hat ni so bang chuan party dang min lai na tu te min vote thin tu an oma min lai solution party kan ni a mi lai na kan be se ya in neutral te party baka mi pui chakna hi kan in na ni ya chu mi thin lung chung rel tak tak kha kenin kan wa helowa maro chu mi mar kan hande da na hi chuan Duhthlang do ni la kan din hun hi chu kan than ma sak tura chuan kan ngai ni ani la sersi by election na khan ne nai lo chang pa a Tuirial by election na hian ya ZPM hian ne na chan le be se kan be se khop mai tu na ka so yang khan Duhthlang tu ni se hin kan pa din hun hi chu kan thlangan sersi biala khanin by election ilo face to a by election a chak dan thuru te po hi hrie mani ti mai tur khabian ne so takin han tling le nia tun by election a hianin enge by election le election pangai adang lam na le a technique reo omem ni tilai kha ya by election na hian thuru khan pa om lo ba akal dan tlang ku hi chu ruling party chan ni zar zara chu India ram pu ma khowela po ani dan ani ya amaro chu kal phung kal chuan Mizoram a hian kan kalani serchi pa khan mi pui khongai na awanga tling kan nia elaya po hian by election alom na chan hi kan bial tu pu andruan chatuan ramin pansan wang ani ya chu ta chuan mi tui ta chung le lusun chungin mi khongai na kan nge na chu mi khongai na chu athuruk lai chu ni mai chu kan dong le chuan kan chak le kan in be sei ni ani tun by election lo chak ta ula sang hi som hi le pathum general election a hian engtiang in nge amhong irin ahong nge yang eng ti zong point ahong anga om je taka chuan heng hi semi final ang deuh ani ve na lai hi oma chu ta chuan amaro chu by election hi chu semi final anga ngai le the ani lo ruling chan dewa da thin hi ani wangin chu ti chunga kan la chak ani pe chuan somni le pathum general election a chuan kan din mun chu tong moi lo ni su selangin adu om hle tong Tuirial Asia hiyan bill to MLA nilai Pu Andrew H thang lian chu abora lawangin by-election na itura dia. Tun thani som thum hiyan vote thak ani donani.